Niwirigiro bwa kwantuku ya kuya Jumatatu nitite na mbere bwega na nguku gwatoge nikiri nteto chietu cherutha mugwanja iri tariki 5 mweri jwa 8 mwaka jwa 2024 mbita Maureen Kinya. Tukiambiriria nteto iji gatwambiririe na rugono rwa Kieba aria ntumurumu umwe na ritwa Jacob Kangori ni akwirikana kugita mwendo wawe nkingo ari kumwithiria gikenia na ntumurumu ungi mbaene mwentere chia magutuni kiri ikarikariri ria kimakania kurujo na rakwirire mbaene oeu nyuma ya gutwika nkingo ikarikarire ni ringi kirore ni OCS wa gicigo kiu. Ambila kalimi ya kumtu akimino na kuulagwa alagirwa ko ametameta nionda je spindi ndeza kuona ndo na mtu ni muulage la lingira police inspector limu na mwani ende la mulinga ambe amba la mwanazange ni naambia kulinga sabusibo wa magutuni etagwa Ndoliska Gwelia na mya kumulingira ndalo na lingira inspector na basokia beja ba mwela ba mujukia ba nawe na mwalu mtula mulagile anala mukonge mukwaye wangu wagulite na mwaje na kibanga bali mundani asoka liu akumanjera nyalejile huko ba bela na mtu we nuwa kule ni mpewe ntubole ni alebi baba kawaida liutiro atiro ngasti aso wakili wakila mulagira mbani utuko alamulagira kila umagina di iwa nikangailie ni kutuka antwaba antumbaya na antuli batasi ya kumuwada lakini ni jantule basi to kwa bola ntuba kalika kweo liu lazo kwenda antu bale aba ingi muno nyondo na bwali mulaga undani na nusu nikora umile gitendo kya kuragana kule magutuni market magutuni sub location kera location Mwembe division nikora umile wale ya Jacob Kangori na Irini Karemi Kangori wa kuma Karie sub location na Irini Karemi wa kuma magutuni sub location alabala nyunya gambani gwetwa Cool Breeze ya magutuni market ala Kangori ni ala olagire muntu gwetwa Irini Karemi amugita nkingo ya mumunda na kayo na mwele wa Karemi no lajukirwa wairwa mochale ya chuka na Kangori bado timukwate nitukorombe kalibonde oloka agena information ya Kangori yale atunenkera information yuka na Kangori omba kukwatwa na justice ya Karemi yombe kuonekana so ne tukuga taekari patunenkera information yonde nekari napone tukoromba nontu bwa mtola wando gutumira nchobi atika mitumira kujukia moyo wa mtore onge nontu gote mtoba kujukia moyo wa mtore onge. Antu bathatu ni batete uturo nyuma ya bikibiki kuringana na ngari barabarene ya Mwingi gwita Garissa. Bathatu baba barakamati ni bodaboda eu nyuma ya kuringana na ngari kiongo gwa kiongo utukubwa gukira na Arua. Kwa majina ni Joshua Mulai kutoka upande wa Kiomo. Naishi Kiomo market. Hapa ambapo tuko kuna ajali ambayo imetokea mahali hapa ambayo imehusisha gari moja aina ya matatu ya kubeba abiria na pikipiki, na inakisiwa kwamba kuna watu wawili ambao wamepoteza maisha yao kutokana na hiyo ajali. Ni ya kwamba watu wawili, mwanamke na mwanaume, wameweza kupoteza maisha yao katika ajali hiyo, na wale ambao wamekuwa ni abiria katika pikipiki hiyo, na mmoja ambaye amejeruhiwa, na ripoti ni kwamba amepelekwa hospitali ya Mwingi level 4. Kwa majina naitwa Joseph Musili Maimba kutoka area ya Kangetia, area mahali panafanyikia accident. Kuna accident imefanyika hapa karibu na karibu na Way Bridge, imetengenezwa juzi hapa karibu na kama unaelekea Mwingi. Kuna bodaboda imepitiwa juu na gari ya kubeba abiria inaitwa Mtethia. Imemaliza watu wawili, driver na mwenye alikuwa amebebwa, na mwingine amepelekwa hospitali na hapo alimaututi. Inasemekana gari ilikuwa imeisha break, isipokuwa tu kuelewa nini iliendelea.
Nabo akariba ngarendare wodine ya Kisima gicigo bunge kia Bore ni bathithitie mucemanio ni kenda kwaririria wamba bwa miunda bwa mwingi buria butwikite mpanga bakiaria kirigikaro na MCA wao niwe Patrick Mutuma baugite ni baikitie mateta jao mwanga kirio bisine cia miunda ya county ende gute utethio barona aria MCA ujo wao abekirite wirane bwa kuthingatira thina eje kirio bisi cia miunda. Kelvin Kimathi ni agutumenyithia nkuruki MB ya miunda yetu iria twaherwe 1972 ba jojo wetu baria betere baria bambiririe kanisa na ibo bejere na baewa miunde kwe county government kana thayu yale municipal council na twina minutes yu ende kuma au oria twejete kwina atongeria bejete bakiga miunde kanisa bakaia bakendia thai kinya kanisa ete na yomba gwaka kinya kioro na egitangi ekeja gwantu bange bakuraja ekiyagwa ekendagwa itukinyerete itwetete kwe ofisi iria concerned mero twetete kumono na thirikari iria ikurukite ya gavana Munya gavana Kiraito na nande twathugania na twerwa de gavana Kiraito na MCA wario etagwo Karambu atwira manto yau ya kuthira nande yarejire kaire kumbe katwairagwa twe antu bakanisa nande ko kwe thai turenda kuromba madam governor na ari itwije we bishop twije we mutongerio kanisa na itwije we na kanisa eku na aja ngari ntare igo gwaka na mwanki tondo kanisa cietu ni ciyerwe ne antu baria berungurwa kwaria tutegere kwi namba wikite aria baria bayete kanisa cietu bakaia miunda yetu kanisa ira ciothe ciengari ntari tukuromba thiri na kinyetheri ituonoki twina kora turetwa thinjeri tutitikiria haki yetu ita tutegete turio kenda turwirira Murungu no tukia twikiteo na gworio kenda turwirira jo nthigurune we gavana wetu tutethie turungamire iwanja bietu biethire twatonya kanisa tukaromba Murungu agatwigwa tuterombaga Murungu na stress tukarombaga Murungu tunganirite ningo shokia nkatho na inkuwe ibwega no ntuba kwithwa narua itugwatanirite na njira emwe na kwina weru tukuona mbere indi gwakara akagukugia mundu kaire guteo batu tutitonya na guteo tutita na guteo tutije kwa guteo tukathirwa mandra mungavana tutethie mbere mwanki jo akananga ritari no ntunya gwatu igwakia nkethwa ngwete kibiriti ya gwakia unde MCA o Kisima wade nyangari ndari gwakwa na undi ugereni uti mwana ukiuna mugongo ngakisha ngutetera kila mtu akona gaki uroye ngari ndare uroye manyangaro uroye ngusishi tigone gintu kira gikiawe na undi MCA na ndi majority leader county assembly utiro ngarekeria kona miundeje igita na batwe nkaba support na ngarunga mabo ala thon bakenda twita tugeta abo ikakisha twakisha miundeje igachoka nyambuge oni ndi Mutuma isa tu na differences monona ngavana kawira mwangaza chio tongeria lakini ambuge antu bara berungu wetekena thina mono gemiunde no thineneo lakini antu bara berungu wayo ibo kima mantu ibo kuthukia mantu na bamuthukire rita na bamuthukire rita ngarindareje agerio kinya nayo kwithira atumba gukinya ko ndenda kuga atiri thirikari kirito ne ario thirikari Munya ne ario akora babangire mantu jonthe babanga mantu jonthe lakini bare mukuthirikiria ara lakini ande thirikari akawira mwangaze kweja iro tukona miuri physical plana eringeru ayo tukenda anto bya kuzukia proti tukona miuri county government eringeru akenda anto bya kuzukia proti manto jo nkojo na ngari ndare na inyango si shara maritati nkuona huu ko ungoda kwatire ba bere ajo kwe CCM Olans Kadhono na CEO Giteje menyere hii na bokari bwega kintu ke mumero na kintu ke mutongari ndare na sana tigana ye miunda kanisa no ntubuka kwa tukirumi nabo aciari ni bataritwe gukarania bwega na ana bao kagitene gakakarutha na kinya gutigirira batigutonyerera mitugo iria etiagirite bubu ni kenda gutigirira ana baba ni bagwitana kithomo bubwega. Aciari ni bakuru kumenyerana bo kaitaka barikite kwananja rutha ruraya rwa tamu yire na utira ni baukarande nabo kuba mataro ya kumenyera ruthene ru muno kirimitire yo
kendo siebania na witonyo watine bonda wa chambogita na mantune yangi yara yateagirite. Remember parents, these kids are a great gift. We need to spend time with them, bond with them, listen to what lingers in their mind, and make them your friend. Ensure that they are protected, and generally spend time with them. It's a great value in taking good care of our children, and that children are the inheritance that we have as parents, and we are also their inheritance in the near future. And as so, I would like to encourage all parents, wherever they are with young children, to ensure that they take good care of these children to the extent that they do not get lost in the many dungeons that are out there, especially the drug syndrome that has really affected many schools out there. We pray and trust God that our students, our children will remain safe from all these vices. Kinyana ba na bone bakuro kwa thikiracia ribo na utira ne bakubatetheria kirengo cia micie na buru cia bania na ikundi bila biteagirite. There is no go zone in drugs and the wrong company. So keep off from friends that take drugs or friends that are encouraging you to get into bad company. It is better to keep yourself company than being in the wrong company. So please make the right choices. They should be able to participate in other activities at home, and also to encourage the parents to sit down with their children, try to learn, to see what these children have learned, try to discover the new ages that they get into and whatever the school has really exposed them to see whether to sustain the same or to look forward to inculcate good morals to these children. Please be supportive to your parents. Take instructions from them. Every day as you plan for your day, find out what mommy and daddy want to be helped so that you can factor that in your plan. And remember to do your homework, spend time with your parents, and do the right things. Kendo kurie wabira ana baba dharimi na bio aciari ne bakuru batetheria na njira mwanya mwanya ya kubaurira into birabi kwendekana utumirwa kire ukurie wabio no ntwe ni njira imwe ya ukira mutaratara yo kithomo kia CBC kira kina manto ya maingi ya ukurie wabiana. Curriculum ilibadilika sasa kwa mfumo wa CBC, na CBC sana sana inaongelea jinsi ya kukuza mtoto bila alivyo. Kwa hivyo kuna encourage wazazi wote waweze kujumuika katika kukuza talanta ya watoto, ikiwa ni ya kuimba, ya kucheza ama yote ya ubongo. Kwa hivyo kwenye wanahitaji msaada, wazazi waweze kujumuika kufuatilia vitu ambavyo vinafaa, sana sana their playing items. Nkiripotera weru weekend kumembe Bitawa Marion Karugi wa Kenywa. Eta na mbere kurumira nteto chietu nchokerete nyuma ya kagita gati kuraja na nteto nkuruki. Unatafuta hoteli tulivu ya kifahari na ya kisasa ambapo unaweza kufurahia likizo pamoja na familia au marafiki? Basi karibu Kisimani Eco Resort and Spa.
Tunapatikana katika barabara ya kutoka Meru kuelekea Isiolo, karibu na maili 7, takriban kilomita 11 kabla ya kufika mji wa Isiolo. Utapata uwanja mzuri na mpana unaoweza kutoshea hadi watu 5,000 kwa hafla zozote za nje kama vile harusi na mikutano, vyumba vya mikutano vya kisasa, kumbi nzuri za hafla kama vile sherehe za siku ya kuzaliwa, sehemu za burudani za nje kama vile nature walk trails, ziplining, swimming pool, camping na mahali pa watoto pa kuchezea, vyumba vya kulala vya kifahari na vyakula vya aina zote. Kwa wale walio na mikutano au kongamano, kuna chai na vitafunio, chakula cha mchana, chai ya alasiri na mtandao wa haraka. Tuna ofa maalum ya bidhaa teule, burudani ya karaoke kutoka kwa Wanji the Songbird kila Ijumaa, Jumamosi na Jumapili jioni na mengine mengi. Kwa habari zaidi, tembelea tovuti yetu www.kisimaniresort.com au tupigie simu kwa nambari 0742 205 295 au 0733 570 530. Kisimani Eco Resort and Spa Limited blends nature with modern hospitality. Tukugwate ogeni Imperial College of Medical and Health Sciences. Ngugi ya undagitari yambaĩria wamba kumenya kirio kwenda kuthomera kenda gitani na kiroto giaku. Our main objective is to offer transformative and relevant medical and health sciences courses. Bo ibuoma shukuru enjaga ya undagitari igitaga ura college cionthe cia undagitari ibati kugita kuthuranira ritwa kenda bomba kwa ajie motungata ja mega na ere njaga buru igatara ritwa gutungata ajie bwega nthigurune yonthe. We are producing quality graduates to serve Kenya and Africa. As a student in Imperial College, I enjoy several benefits such as using the advanced school library, which has several course books that are required in the field of medicine. Kiu kiongwa nikio kethiraja Imperial College of Medical and Health Sciences. Tukwa guarantee ugakenera gukara gwaku aja. Kwiritaniria kweja na motungata ja maririte ikio kethiraja. Utikuringa ndari. Twendaga jara mega kiria ritobetu kenda batethinika kwa mandagitari bena mwanya na bakuorotwa. Imperial College of Medical and Health Sciences is the best medical college in town. Join us and enjoy the best. Ujukane bo mweri jwa kenda ni bwetete na mbere. Na nande na Nakuru campus ni kwa mukira ritwa kiri ujukane bo mweri jwa kenda. Itoko gwato geni. Nonto wa manto nkuruki arandia na tuko kurukira 0719 223 223 kana waandike email kire admissions@icmhs.co.ke kana weta kire www.icmhs.co.ke. Imperial College of Medical and Health Sciences, committed to professional excellence.
kugwatogeni oringi kirinteto cheru thamu kwanja ngichokera na chionkuruki akarintere chia mwanika na bangi ndene ya wodi ni akaramane bachumiritie na kuga nebo bakoringika kumania na andwa iria irio gatigati ka gavana na MCA zarara ndi baugite kinya barabara chao ni thukangite na bate kuona wakubathangikira. Akariba mwanika atekairema na mukuiro wondine karamati ganiaisti ibonanetie menoa yao kumania nkuchanio cha kaita ate KMCA bakaunti Meru na gavana Kawira Mwangaza bakiwa ringi kura ibo bakora waneukia mature neno ntubwa kwaga mirandi eweti na mbere rea tongeria bao baikite mathwanio na mainya yao yonthe nkuchanio nei batwe tote kuibwa boya MCA na gavana bakero ya batwe tota bandurere beta korwa babu durere beta tobiterangoe na batanera baekento kemwe iba watanere nonto baba kumia ibara baringa kura ibatwe tumia batu to yo mokolokia to ayo tobiterangoe lakini toka ya kuiba iba wetandwane nara batu ibo nonto kona torete thine yonthe tukuiba tumiete muno nonto batu kumarokere toroka ntuko chionde kobwete njera kurete na guturete batu totana koetera koibito koromba batanere batu ende tokaria nto baba eziore to biati ba mami babe to toke kwendra toka umia ulo itikinya kura iko ikaumarenge ende batu toriwa tore anto itoreke kwenja barabara na MCA bare nanga bana iba batanere batoelie ke barabara na kinyaro ana beto bareke kuthoma na ntandrekera ciata nyata ichiarere bakiaria gitira kuibuthiria barabara bawete ibano ikorita ngoira thirikari bati kwethire baritaira na njara ciao bongwa batu toringa kura rokere ntuko cionde nduto te ailakua bayu onrakera thako mnaiyele kwethie barabara na mwana ndrenue onkente meinya na etere wanka bayu onintera na kandiari nkebwethakia barabara bana kwa impara morerio nonto kumarokere ntamo aurambere kubwethie barabara thako mnaiyele twethene nende totona kuna barabara totona kunera barabara batwe na totona anika tokamata dikete sukuru katoba mata rogeru kwena mbura kurete batu tutora nyumba muntu atone nyaro toraeta kinya konge nonto tukatona kwa etabura kwa kakura twata konetha ngane nyare wetha tatu igiluiru oi ni o matori nyumba cieto kugea kura indro cio yurakuo nonto bwa kwethira babara cionthe ciena mirendo na batu toria rungu rwa irima rwa ruonde ruma irimene rwa ruonde karo ya rwe tutwikila ende batu tokua MCA wetu neye atobwethirie ngavionsi nao tabwethia na babara na karabati itokwenda karabati tokwenda ngavionsi kenda manto yato yari aboya na itowende nyandara setundu ara kwerwerwe yirara ora kogea kura muthenya ana beto be cukuru batu toria no bwabo bwingi muno nonto itora ciana ngai baba batinya gwetana roi kinyoge agwetha go kamatete kwetu tuteona kinya bia o mukamata kato mwaira na mongo kwa motoria barabara na tukiona tukamata no me otita jakalerene igo tutakuonera ngari na mogoiro tuteona ndaraja njara cionthe cia tuicinganire kinya James tekai moni na ichiena ya toaileria na one kinya waitugura thina na inya to are thina kinya waka to amurumagia no kinya waka thina guyo tulio ngaira kato kamata anto baba chie ko kinya na miongo kuri utuko kana kwe muthenya ntuko emo kabisa ntopoepo wao mabotebwa korongwa mwekoro mware ya bari meki na toana kwatu eka barabara ikora ya kabisa mierene nao yani kwatu eka mwekoro u kato amoka matatu leo kinyanto fulani are ya na toana twele bora bare bo nene ke bonge kana karaita kai koringo iruo toi kucha nwe toi weta to kinya barabara ene mbati msuri to nangare toi kuona ngare toi kucha mwanka mudhara na mtora weto toi weta mwekorora na thari merwaka na locie ne omaka na ne orongo koringana na buraka na kara karingiruo na weyete akelanga to kamateta mwana oronge na thokangire ina to karitanga bana baroyo kana baoke loi Rwiromba rao kiri MCA wao James Muwambi na gavana Kawira Mwangaza ankoromba baba wetu James bana mami Kawira batiberwe kio batotethio tabatethire rukiri tuyaurite na toya kuringa kura twina nkoro emwe James na kolota muringa kwanja makambene to muithete pio to mwana tora twendete eshima rato moere nyana torikana kere murungu bro twarogere kuringa kura muto na tuberwo kio
ingwe thai ngoro batagure tai kawira ne ya tutethie ntore na mucie bothi be ya batutethi tubatubiro kia tutaringire kura toroke kuringa kura rukire thaa 11 kiripotera Wero TV kuma Tiania Mbeta wa Mukiri wa Mithika. Na Bwakari Bagitembe ward-ini ya Bo Central ndene ya gicigo bunge kia Central Imenti ni bachumirite kurita maoni jao mwanya jegie kwebererwa gitene kwa Ngavana Kawira Mwangaza rarwaria ruru rwetite na mbere kiri ward chionthe ndene ya kaunti ya Meru. Ni maoni yakwa kanka gwatana na impeachment motion yeje kwenga Ngavana Kawira no tukuma me akewire tuthiretie gutegento tachapo tukuona mwaka na nde on the ground njira cietu the ine terrible mess na kila kitu gutikyo atuthithiretie buru kwau tekato mumena no ntu imwekuru kathithitie nothing at all kwau ni ingwetekania motion yeje no tunari kuonania auto eterete me akeu yonde taxi era onde agana ugo noronge ere tanjana ne chiawe anto baba centro badu toliuga gutengu ge Ngavana tuone tendene Meru County na ante gwitikia kuyo tukona kairi ukethwa Ngavana kuthiria miaka ithatu na ate omba gwitenya ngugi nya tumiona nde gwitikia kuyo tukona kairi katuge atiri ukeja kwithwa Ngavana na ete impeach maita jaire na eta senate maita jaire tuti kuona senate yu yongwa mwitikie maita jaire ni ate baonaga kana ni ate baturetere atwire senate turiaja narua tumire senate yondu tukuthia public participation tuire senate yondu mujanda jwa kwinga Ngavana ijwe jete Nairobi batu turenda buju tegere bunga tiboje turetera makosa jangi tuja kuja kuthia public participation ingi nondu ba makosa babu bwije senate babu bwije makosa na bwije mbire Meru na bwije mbire kula Meru County matutera batu tuonete Meru County batu itonogi tubuta fadhali na kwera fear of God is the beginning of wisdom. Ilon kuga atiri tu Madam Kawira tugo kwerensa tuga mainsi jetu izo na doku but nyarira kira itu murongi ari kuru MCS ba ibaduri tayari but batugo kudhura inde itobu itonogete nuntu boa self interest tiaku kwethirote kutia tongeria bangi yani kugusitiria kwethirwo kiara yani emotionally. I come from the Nkwene ward na mimi nimekuja hapa na machungu sana. I'm not happy at all with the happening. The current situation right now in Meru County is not bringing at all. Tunamaanisha haileti. We as the Gen Zs, Madam Kawira Mwangaza, we want to inform you. You will kill one today, you will kill two tomorrow, but don't forget you will not kill the third one. We want to inform you that we are not against your power that we gave to you. You should again remember that power belongs to the people. Ndakuga onike wathani borankarite bwakiraito na munya mwanka na arua ndikuona Ngavana Kawira Mwangaza na twitirite ngugi na naitite ngugi nyingi muno na ndenda kuga Ngavana Kawira Mwangaza aendelee. Kawira aendelee. Acha wewe Oteo. Kawira aendelee. Kawira aendelee. Kawira aendelee. Asante sana. Kajuangi nago nontu wonere antu ba Meru County twina andu Kawira atina andu apology ria twere turenda miona na action Kawira anete ui mustari jo mbere jo twaniria Kawira bwina tobiko kwa undiuga atiri Kawira ane Meru County igiera tusoki sanity Meru County Kawira ane contractors betu ba ewengugi Kawira ane jensi na merenio stume barabara ne twandikwa. Hau nio twakinyira muthejo anteto chetu cheru thaa mugwanja itana mbere gukenera mibango ndene ya Weru TV nga kuenderera ntuku njega Mbeta Maureen Kinya.